emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami soloze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwemkanwami soloze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni kwakubuhlungu Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the program, the Zipra Liberation Archives. Today in the interview, we are talking to one woman, which I believe she's really a woman of courage because she went through a lot. We'll be talking to Upelinda Ndebele. She was part of Zipra, trained as many other people, but then specialized in intelligence gathering. She was deployed in Botswana amongst many other areas, and when she was in Botswana around 78, 79, she was adopted by the Rhodesians with many others, and they were taken to Zimbabwe. Of course, many of the people who were abducted went through torture and all these kind of things. It's not a story that many people would want to talk about every day. There are so many people that we know or that we've heard were adopted or kidnapped, and we tried to have an interview with them, and they will not be willing to talk about their experiences. But she was brave enough to sit down with us and share her story. And in this program, we want to hear more about what happened to her group, how they were kidnapped, and the treatment that they got from the time they left Botswana up until they got to Zimbabwe. But the most interesting thing, how did she survive the ordeal that we are able to talk to her today? What were their expectations when they're in the war? And of course, the results in 1980, and everything, you know, well, stress. I sometimes believe, you know, these guys went through a lot and they really, you know, gave them their all. It's said that the Zimbabwe that we talk about today probably is not the Zimbabwe that they wished for and that they hoped for. But for today, enjoy the interview. Mama, maybe ngakhala ngokustela ukuthi lizelwe ngawuphi umnyaka lizalelwa ngaphi? Mina ngizalele ePlumtree. Ngakhulela ekhaya ePlumtree. Ngizelwe ngomnyaka ngizelwe mhla ka-10 October 1957. So ngakhulela ekhaya khona phana ePlumtree. Ubaba lo mama babefundisa. So babefundisa koSenganyondo. So isikhathi esiningi sasisiqeda sikole Senganyondo. So lapho ngafunda khona i-primary yami esikole okuthiwa kuseMaloba. Ngaqedisa i-primary yami ngikoNswazi. Ngithe ngiqeda isikole sami koNswazi ngabuya ngangapasanga kuhle. Sengiyafunda eVictoria Falls esikole okuthiwa yiMispa. Ngasuka laphana ke ngabuya ngase ngisiba sekhaya. Ngahlala ekhaya kuthe ngo-76 ngasuka ngisempini. Ngisuke ngo-76 mhla ka-10 December ngahamba empini. Ngisuka ekhaya ngasuka kuzilezi izikhathi zama-11. Kusho ukuthi ngahamba saze silabanye nje saze sacapha ibhoda ngabo 3 AM. Sesicapha ibhoda laphana safika eFrancistown. Ngathi safikela kwenye indawo kuthiwa kusebonongo. Elokhuzeni I'm sorry senilibala nje. Sithe sifika khona phana sahlala kwase kufika ama-BDF. BDF yasidingela imoto lena sasithwala sisuka laphana sisise eThethewe. Safika sahlala eThethewe satshona khona nje kuthe ngesikhathi zabo 2 sathwalwa futhi sasiwe eFrancistown eCamp. Lapho sahlala khona eCamp ngahlala 2 weeks.
ngeviki yesi-3 ngabe ngisuka sengiflya seZambia. So eZambia lifike lahlala ngaphi? eZambia ngathi ngafikela kwenye camp okuthiwa kuseNampundu. eNampundu ngahlala 2 days. nge-3rd day sesisuka sisi eMembeshi. eMembeshi safika lapho safika satrainer khona. Ibinjani itraining yakhona? Yayibuhlungu, yayinzima kakhulu. Into eyayikhona ukuthi sasitrainer labo baba, so kwakungakhethi ukuthi lo ngumama lo ngubaba, kwakufanana nje, konke okwenziwayo kwakusenziwa kufanana. So la train isikhathi singana? Saqalisa itraining yethu ngoJanuary, sayiqeda ngoJuly. I think it's end of July. So uthe uqeda lapho wena wa-specialize on anything? Nxa sisetraining khona phana nxina sasesiphakathi kwe-training kwasazokhethwa thina sasingu-4 amankazana. Sasingu-4 labanye abafana nje. Sasisiza amankazana leso sikhathi. Safundela i-intelligence. So sasiku-department ye-intelligence. Nxa siqeda laphana ngase siyahlala e-VC camp. Sehlukana nje abantu obaba lawo besiya ngendawo zabo. Thina sesesi-VC camp lapho sahlala khona singabe security. Ngesikhathi se-VC laphana kwakulesikhathi sokuthi siyabhala ama-reports lathi njengabantu be-intelligence izinto eziyabe zisenzakala siwahambise lathi kwabakhulu bethu eLusaba. So lalingomama senze i-security lapha kuLiwimbi. Iziphi into awuzithola mengathi ezaba of interest to you ngesikhathi sensana? Lake la athakwa yini ngoba kumbe labamba abantu ababezama uku-infiltrate i-camp, into ezinjani? Ngiyabona ukuthi ezinye izinto kwesinye isikhathi nje uyawusebenza lawe nge-suspicion ukuthi ukwenza komuntu ubusubona ukuthi umuntu lo kayenzi kahle. So siyabhala ukuthi kulo muntu nje singamboni kahle la. Bona abana yibo abakwazi ukuthi bona nxa sebebuya lapha bafika bayenze njani. Yikho esasikwenza. So lapha sasingabantu futhi singabe security sigada ukuthi ntambama babe bengena kuma posts abantu. Bonke abantu abatrainile ngoba i-VC camp yayihlala wonke umuntu ongumama wayibuya khona phana. Wonke umuntu ongumfazi wayifikela khona phana. Kwaze kwafika lesikhathi sokuthi kwase kusiba labantwana babehlala kwenye indawo kuthiwa kuseMtendere. Kodwa bagcina sebeletha laphana ngoba yayinkambe enkulu vele. So sasihlala khona phana sihlangene nje singomama. Kodwa thina sebenza umsebenzi wethu we-security. Njalo thina singabe siceleni labo ukuthi siyabona ukuthi kuyini okwenzakalayo. So wakwa-interacta lo Mangena ngesikhathi esakhona? Interacta njani? La wakwambona wakhuluma laye into ezinjani? uMangena wayengu-army commander. So nxa wayefika laphana wayefika njengo-army commander ezobona amasotsha akhe. Nxa wayefika lathi sigijime sibiza iparade. Abantu bangene eparade. Thina lathi siparade esodwa laphana singamasotsha. Nxa ilento afuna ukukhuluma lathi wayikhuluma ngayo. Wayeseba lesikhathi sokuthi uyabuye ezobona ukuthi enkambeni lakho abantu bahlezi njani. So sasikhuluma laye sibili nje. Wayengumuntu onjani? Yena wayelungile, wayeright nje, wayengukhomanda vele uthi noma ukhuluma laye noma wayethi nje lapha thutsha khona la umbona uyethuke nje ngoba lena le voice of command vele. So wayengumuntu osasimesaba vele. So wena usukani neZambia usiye eBotswana? Mina ngisuke ngo-79 ngaye eBotswana. So uhamba kwami eBotswana laphana sasingabantu anti iBotswana yayisilabantu abaningi. So kwakusekulenye ikhempe yasivuliwe okuthiwa iDukwe. So iDukwe leya
yayinkambi enkulu kakhulu. Babehlangene ubaba labo mama kodwa behlala esayidini ukuthi ngapha kuhlala omama. Kwakulomgwaqo omkhulu sayidi lana engale kuhlala obaba. So kwakungavunyelwa ukuphonga uhamba nje. Phonga ungena. So ngase ngisiwa khona phana mina ukuthi ngafika kwaphana ngakhulumisana lo camp commander. Camp commander nokwakuthiwa nguThabawo. Uyedwa umuntu wayekwazi ukuthi ngitrainile. So mina lami ngifika phana ngingena njengomuntu ovela ekhaya. Ongazi lutho vele. Lami ngingene lami behave njengabo. Lami khona kwabakwenzayo lami ngikwenzi. Kodwa mina ngikwazi ngikwenza. So impilo ebuduku yayinjani? Impilo ebuduku yamangalisa vele ukuthi ubaba lwana awayi very intelligent ubaba lwana. Ngoba wafika wehlukanisa so wathi omama isayiza enyoyo nakathesi babekhona. Laba ngane bancane mbijana kulami kodwa bekhulile. Wayenika amatende angu-2. Leli tende ngeleni elokulala, leli tende ngeligcina ukudla kwenu. Wena mama nampa abantwana. Abantwana wana babephathwa vele ngani ngobazeleyo. Belaywa imilayo kamama. Ubala imilayo yakho njengomama. Wonke umama omunye lomunye wesiba labantwana. Abantwana labana ngomalwana bemhlonipha njengomama wabo. Udla uhluthi ubona ukuthi lanxa ngaze ngibe sembuyele ekhaya njengoba impinjana ekhaya mangifika ekhaya umama lo ngizabe sengumama wami. Mangithola umama wami engekho. Inhlonipho yayilaphana yayinjalo. Wakusithi umfana angathanda inkazana. Uyakhuluma khona ngale la khona ngale kwakunjalo njengoba ngapho kwakungavunyelwa nje njengoba mina sithi ngangena ngingumuntu ongaziwayo. So kwakulesikhathi ukuthi bangafika bana babakhulu lami ngingena emoteni bese kungani ngabantu engikhethiweyo nje ukuthi lami yikho lapho engambona khona nxa sebebhoda lapha lami ngihamba labo ubona ukuthi ngabe bafanele lakho kunje. So wayethi umfana angathandana lenkazana angakhuluma ngayo inkazana la ikhuluma ngapha kumama bahlanganiswa angahlanganiswa sokulungiswa khona kuyabe kulungiswa xa umfana umuntu inkazana ayimthatha khona apha camp bayakhela umuzi ayindawo enkulu bayijayela istand bahlale. Ngiyacabanga kwesinye isikhathi ngingake ngabhoda khona ngayo. Abanye babesuka benyenye bayihambe emakhaya bathatha impahla zakhe ama-radio la abafana lama-church ayingenwa khona ngale uthola kungena amazayoni vele kwakungafikwa ngale. Kwakungafikwa nxa usiya ngale umama wakho wayekwazi ukuthi uya emzini kabani ematendeni kona. Ngale kwase kungase ngamatende ngale eyimizi ngale. Kodwa kungaphansi kwani kwezipho. So abantu laba babengathenanga. Hayi abantu wevele ekhaya bezihlalele bezikholisela khona sitabantu basempini ngathi sebendile. Hayi laba bangabe bebutsana abasebe bezihlalele khona phana. So laba bangapha impilo abayiphila labo ukuthi nxa usule jaha baba lwana wayevuka ekuseni abiziphareti bonke laba basematendeni laba abangomama bodwa abiziphareti thatha strength bonakala abantu ukuthi bangaki suka lapho kwenza ukuyenziwayo abantu bayigeza kubuyela ematendeni kwakunesikolo baye esikolweni bahambe ezikolweni kulesikhathi sokuthi omama balesikhathi sokuhlangana kusiya layo amankazana bayelaywa khona phana angena lami ngizwe ukuthi babalaywa njani la ngale bafaneni kwakusenziwa the same thing. Uyasuka lapha ayebiza iphareti ngale ngezikhathi zokubiza iphareti abantu besuka kubuya ukudla. So nxa kwakuphiwa ukudla umama wayehamba labantu aba futhi umama wayengafuneki. Umama azabuye ezothatha ukudla lina likhona babethwala ukudla babethwala behambe thina singabakabani
sike baphiwa ukudla kwabokwanile bathwale fika batshengisa umama wabo. Kwakulabantu abaningi lapha kwakungabi lemikhuhlane yini into ezinjalo. Ndazi ukuthi uNkulunkulu lapha wayegcinile abantu bakhe. Uthi kwakuyisikhathi senese sathi sesibuya thina lapha ekhaya kwabonakala imikhuhlane eminingi ngale noma wawugula nje khona okunje okunormal ukuthi umuntu uyagula. But angizange ngenze inhlangane lokuthi kuthiwa kula le disease leyani affectile abantu bonke kwaba njenge-flu le ekhona ngale anzange ngikubone. Ukudla ke khona kwakwana. Ukudla kwakubuya sibili. Ngoba babethatha labana abangale abendile osokule mizi ngayo. Babebuya labo bezothatha ukudla. Khona ngale. But kulokunye ukuthi basosela labo khona le baba bangikhona labo. Vele angikwazi ngikwazi ukuthi chaba ngwaye kuplane enjani. So then kulesikhathi lapho kwakule office yeZipra ezaphuma iZipra eBotswana. Yayithone reyitwa kwakuhamba njani? Office leyana ikakhulu le yayise Francistown. Ama raids ayisenzakala lapha ngibona babefika nxa ukuthi bacabangele. Ngoba iBotswana yengafuni abantu abatrainile. Yayingafuni izikhali ezingenayo ezingayisizo zawo. So bangacabangela nje ukuthi namhla kumbe kube lokunye kumbe kube abonakale nje. Babebuye bezoraida. Cabangela ukuthi ngaba lezinye izinto amaZipra azifihla lapha. Manje hayi kwakungela lutho olubo lwalitholakala kwakungamaphepha nje. So wena uhlale lapha okwesikhathi singaka? Mina ngifike lapha ngo-79 ngoFebruary, March, April. Ngiqale ngahlala eDuke, ngale eDuke ngahlala 1 month. Ngithe ngikhona ngale eDuke ngase ngizobizwa ukuthi ukhomanda lwana owayehlala endlini kwakulezi ndlu phela ezeparty eFrancistown ungasikho enkambeni. So wasesithi ngiye eZambia. So ngale ngifuna wena isala ngale labantu labana basendlini. Kwakulama izimota nama drivers labanye nje ababehlala khonapho omama ababehlala khonapho babengu-3. Usuka kwami mina ngale ngingumuntu ozafanele abuyele eLokuzeni. Ansabuyela ngoba sareyidwa thina. Sareyidwa. NgamaZimbabwe ngama-Rhodesia. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani? Bathi befika ngathi kwaqala kwakhala umbhobho. Isikhathi ba? Phakathi le eLokuzeni. Wena ngokungama-7. Ntambama. Sengisithi hawu umbhobho lo ukhala lapha. Lathi lapha esasikhona kwakulombhobho. Kuba le mbhobho nje. Sengisithi abasoze bayekele kunjani ukufika la. Kwakulomunye ukhomanda wethu bamlalela i-ambush eZambia. Awuthomba. Black Swine. Mnyamani. So inguyo kwase kusazakala vele ukuthi umnyamana so bama-ambusha bamthatha endleleni bamdubula. So sasingakwazi ukuthi thina umnyamana uyaphila bahle bambulala khonapho. Azange sibe le information thina. So indlu yakhe nalana yiye safihla kuyimbhobho sayikhiya. Sathi bengabuya sathi iroom kamnyamana wachiyekhile asikwazi. Abantu labana bathi befika babegqoke i-uniform ye-BDF. Bathi befika bangena bathi ungaphi uLokuzeni umdala lwana uChuma wayithiwa nguChuma. Ngathi asikwazi ukuthi ye ngaphi.
asithi umuye ngabe sathi manje babezama ukukhuluma isitswana sisala lokwangenza ngananzela ethi lawa nto somatswana la into yakhangela le mbhobha bayithwele ibhotswana yenye lama AK elama FN so asemanga uthi bhotswana thela ama AK angahle ngazongitshala uvalo ngazongitshala uvalo so abasebebona labo ukuthi vele kuyala ukuthi bakhulumisana bagcina sebezikhulumela isindebele ngase ngibona abantu abamnyama bangamakhi babehlangene kwakulelinye ikhiwe lathi sefuna ukubona ngoba wayekhangelani wasesithi wayekhangela isikhathi kumbo wayekhangelani wasesithi ngase mbona ikhiwa lana lagqoka ingwane emnyama lazipenda so wabamnyama pende emnyama asembona leli likhiwa ngase ngikhuluma lo munye unkazana so eseduzane lami ngathi phela la ngamakhiwa wathi ngathi ngamakhiwa la sembabole khangela umama lo sasonke eZambia ethi Cynthia athi khangela impopho khonapho kati thina sikhuluma wena babhizi ngale sebethethe omnye original commander Elliot Mpofu ngithethe sebela ephandle laba bafana laba babegada lapha so thina into esayenzayo sokukhala umbhobho lwana sathatha i-trunk le information yethu sasiyenza le information yezapho yonke obala trunk yangikhona sasivele sitshela ukuthi ayilale endlini so yakhitsha i-trunk leyana yayilala phandle so i-trunk leyana iphandle lapha yayingalali yodwa kuba lo munye olala le trunk leyana so umunye ubaba kuthiwa nguMpofu sasimbiza ngangimazi njengompofu nje wayilala khona phana walala le trunk leyana abetshintshana uthi omunye ngalala omunye kusasa omunye nguye olala le trunk so lelo langa kwakulela uMpofu thina sesithethwe manje sesibekwe lapha besihlezi lapha balokhu bedlula beyidinga i-trunk leyana bayibuze bathi ngaphi i-trunk emnyama sithi sikwazi thina silala i-trunk ibijani ibikhona khona apha endlini bayidinge bayingena izindlu zonke bayingena la ngale eBoys Khaya badinge bayiswele balokhu beyidlula so iphandle bedlula inyaweni zikaMpofu lwana babhizi abanye badlula la ngapha ukuthi bayibone i-trunk kwaba inkani lo Mpofu lwana usebandamele vele selele sethule izwe baze baba wathi omunye wabasithi sambeni isikhathi sesitshayile sambeni bakwanisi ngangile kwakule moto enye eyayintsha kwakuthiwa yiyo sizayisebenzisa thina imoto leyana amakhiya ngikhona ngangilawo so babelokhu befuna amakhiya ezimota zonke sebedinga manje ukuthi amakhiya emota leyo ingazi ngata angikwazi ukuthi angaphi akwamanye amakhiya athi hayi uthiwe wena nguwatu la makhiya ngathi yimadeni lawo kodwa sengisiyalala lami ngifake kwamanye amakhiya yayenzisa uhlungu imoto leyana so basebe sithi bayihluleka ukuyivula ezinye lezi abakwanisa ukuzivula nje kula makhiya yona behluleka sangena ezimoteni ezena ezethu so into engayinanzela esathi nxa sesisuka ngabona ukuthi kwakule mota itanki babamba impopho emkhulu yayileli khona enye kuleli khona enye kulelani khona then phambi kwethu so kwakulala ama-BDF ayegada isigada kwapha but ukuthi baya ngaphi lelo langa asikwazi ukuthi bahamba njani so ngizibuza ukuthi i-BDF le lala lapha inga siphuma ngezimota nje sihamba endleleni ikho lapho engawisa khona amakhiya asesegangeni so ngendlela ababebuza ngayo libona ngani information yale babeyithethe ngayo indlela ababebuza ngayo kanye ukuthi umbhobho lwana ukhala ngale bamthatha uChuma so information yonke wayebuye lamabili wayesedukwe Chuma ngaseFrancistown okay babembambile ngale duko kwakulo Chabanga okay
Uchuma nguye bamthole inatha ngale. Kusho ukuthi wayevele bethayimele bamthatha. So babethi bebuya bekhuluma ibizo. Simangala ukuthi Uchuma nguye elala ephandle kwetruck. Chuma vele bahle babuya la bevela la ngale kazange angene. Babe paki imota zabo phandle. La khona ngale. So base bevele so nxa lento abayifunayo bahamba bayembuza emoteni ngale. So isasilokho ezimangala ukuthi kathi amabizo la abathatha nga. Abuye kimi bathi wena samke sothiwa nguyo lamakhiye emota le lelifanele liyisebenzise lina belokhuzeni. Ngathi hayi amakhiye lana mina ngithe siyalala lami ngayifa. Ngafaka kwamanye amakhiye. So vele kwangasaphikeki ngoba bayakwazi. Amakhiye vele bahle babuya beqonda unkazana ongiyogcina amakhiye. Bathi Zondi sinika amakhiye. Uzondi wathi amakhiye akuchuma. Anje la ezama ukuvika. Amakhiye nxa silala siwanika uchuma. Wathi Zondi amakhiye akuwe. Akuwe amakhiye sinika amakhiye njengoba uchuma kakho. Wena uyakwazi lapho kuhlala khona amakhiye. Sukumile sinika amakhiye. Avele lokutraina phela wayengatrainanga vele. Wayengumuntu ozivelele ekhaya. Esethukile vele. Semangala ukuthi kati ekuze kubuye ibizo lami sibile mina ngiyimi vele engigcina amakhiye njalo. Vele kwakungavikeki. Ongela ngeindlela phandle abanika amakhiye. Abanika amakhiye. So lingena ezimoteni lapha balivala amehlo. Hayi. Baba ngasivala. Sagada sibi. So laqondanga. Iproperty yethu yonke sasila lapha yathathwa yonke. Lezi moto zakho. So ikakule mpompi so bayikwatula impompi lanti isalivuza amanzi. Amanzi lana ayedlula so duzane le-trunk. Le-trunk yangkhona yengalale yayisegcekeni kule kuyihlahla okuncane nje uncane kwepintshisi so yayikhona pha. So sangena ezimoteni na sahamba. So laqonda langa. Mina ukuthi saqonda kodwa sacapha ushashi. Ngoba sathi sifika kushashi lapha. Anje kumbe bona sathi sifika kushashi beqasha ukukhipha okungani ngamablocks sokucaphisa. Ekufaka sokuthi sinyathele phezulu. Lezi moto zicaphe kuhle zingatshoni. Capha. Lapho safikela khona ngibona ngani sasise okule A strip ePlumtree nga. Kuthiwa kungapi? Lapho safikela khona sathola kuyinkamba vele. Inkamba leyana lapho sathi sifika khona sithola kulamakhiwa amaningi. Afika sahlaliswa lapha. Libubuza ikhiwa ukuthi kade wena samkeliso wena. Usuke eZambia wena ngelanga elinje usiza lapha elokhuzeni eBotswana. Ufike wahlala eFrancistown wasuka eFrancistown wayahlala eDukwe. Eduku uhlala isikhathi esingaka lapha ufike ngelanga elinje ngilamanga awuqinisile. So phela lapha usho ukuthi umnyamana babembambe oqala wayebanika information. Nanje sabe singakwazi ukuthi umnyamana kati balaye vele. Ukuthi kumbe babelaye ngale Francistown sithathwa kumbe babe bemshiye ebhesini ngale asikwazi. Kodwa ke information yonke ngathi bayithatha komnyamana. So sithe sikhona phana ke thina mina lalowane sasitrainile. Yithe sasivalwa amehlo lo la ichuma lo Elliot. Laba abanye babe ngavalwa. Nikho lapho esabotshwa khona ngamalembu so bakhuluma lathi wesivali. So ngo-79 ngabo April lapho. Ngo April. Ikho basebenzi sangene eFremathineni yabo. Yabo. Kuthi ukuthi ngithethe ninanzelela lami sengikhona apha ekhaya sengi-free ngabona ukuthi basise bread. Ubulawayo lapho. Ngoba sangena sivalwa amehlo sasesivalwa futhi la ngengubo. Sifungena sitheso siphonga ufuqa phela singeniswa befike bekhipha ingubo leyana sisivalele ezitoksini. So lapho esasikhona
kwakule kungani lijongela bona izikeyi ilokhu zenimajogwe enkomo yabona insimbi leyana eyi-round leya kule nsimbi enjalo khonapho phansi so sasifaka izankosi enyaweni sasifaka izankosi lalapha ezandleni nxa sesikhona phana sesilala sasibotshelwa laphana bakhiphe ezenyaweni izandla zethu zilale zibotshelwe laphana thina siyithula abantu abanye babelala nje sahlala ebread laphana sahlala yaba yi-2 days ngibona sasesuswa futhi sasesiye esigodini yayiseseyi-6 Fey asiwe 6 Fey lapho sahlala khona ezitoksini ngale 6 Fey lapho sabona khona umnyama sesikhona ngale lamthole sesitoksini la hayi wayengekho esitoksini babuya la bezositshengisa yena ezihambela ezihambela beke bemthiye ke kwakule ndawo indawo yangikhona la kade singayidlule ngiyibone nje indawo yangikhona ngale iminyango yabantu abahlala khonapho so anje yakhe induli imide la ngapha phambili ngapha kude kuthi thina sasesenta yena le so izitoksi zethu thina iminyango yangikhona yayinga so babengena la egedini abuye khona phansi sitshone la so sasesiqoka amashoti okuyiskipa nje anamabhantinti so umnyama na wayebuye egqoke kuhle nje egqoke zakhe simbuza ukuthi uhlala nga asitshele mina lapho engihlala khona ngihlala endlini kodwa-ke kamphumi phandle ngangiyindawo ngiphuma ngisiza njengoba namhla ngila ngisuke lapha so ngihlala endlini uchuma nguye sasilayo lo Elliot sasisaba sonke khona so awusiba lesikhathi sokuthi bayathotsha akubuye omunye ubaba wayengubaba wami omncane wayengazi wathi mnganangu uyipapa manje malebe sose ndo wawana kukula so ubaba wami omncane lo uncingo ngamazi kodwa unkinosi moya ya umuntu eplamba ukinosi ubaba wami omncane so kusho ukuthi nxa sengisizwa information kuthiwa amazipra ukuthi batshisa umuzi wakhe wahle waba leqhubu ngezipra so la ngendlela ebathotsha ngayo sasivala indlebe so kodwa siphakathi kwesitokisi simuzwa bemthatha beke beyela ngaye ema-ofisini abo babe baxwalise nzima kodwa thina hayi abazange basithothi ikhiwe lafikayo lathi there is no information elizayithola ebantwaneni laba they know nothing la akula information baza kutshela bona batrainer baqeda ukutrainer bahlala e-VC bebezihlalile so what information do you want to this laba abantu angikwazi kulabana ukuthi babefuna information wani eyama-operations abo egangeni so kwelinda babethu befika nje amakhiwa ngangikhanya ngani ngimncane kodwa ngase ngikhulile babebona ngimncane befika behleke so bethi hey yazi unkomo so hayi ngabonani singalwa lokuyizinto okungaka thina basinika impopho bathi ama-egg bathi siwa-strip siphinde siwa-assembly bahleki so babe lesikhathi sokuthi baphuma bayethi inhlanzi thina kasiyindawo sachiya sivalile bethathe labana behambe lawo bahambe la ngikwazi babethiya ngapha inhlanzi bethi siya ku-fishing hambe labo beyithiya thina mina lo Chuma lo Elliot lalwana umama sasisala sivalile bethi asilashiwa laba bayeqa laba imoto ihamba laba abayatya lo umnyamana wayengabuyi ngokuphela bebuya nje esikhathana bebuya nje lenyama bezowosa khona pha so ukudlala lisidla njani ukudla kwakuphekwa ngikwazi kwakuphekwa ngapha ukudla lokho namba kwakuphekwe ephandle ngale mabhantintini manje kwakungani i-camp yama yelokuze prison
So ukudla kwakubuya kuvela ngayo. Sasifakele ezicikweni ngane ngezamabhimu so. Sitsheba ngendlubu. Endlubu. So ngiyabudlela ukuthi usurvive but Sitsheba ngendlubu. Ukudla ngabona kwakubuya kuvela ngayo. Ngoba lapha kwakungaphekwa la. Yena lo yabe sigadile kaphumi angikwazi yena mbo wayibuya lokudla kwakhe angikwazi. So lihlala kuze kube nini liphuma sekutheni? Siphuma endlini. Ejele khona lapho ukuthi siphume phandle. Yeah. Babe sasingena kwesinye isikhathi singena ekugcineni sasingena sesilala. Kodwa ekuqaliseni sasivulelwa khonapho ngelunch. Kuthi uphuma nilidlele phandle. Siphume sidlele phandle. Siqeda ukudla bethi hlalani bijana nxa lifuna itoilet sebebuya belingenise esitokisini. So baliyekela sekutheni? Lapho kwakusiya ngomuntu elitshona laye ukuthi yena unjani. Nje babebuya bechiyana. Uthi namhla sejotini mbali. Kwakusiba lo munye wayevele lo moya omubi vele. Ukuthi ukuthi lo entiwa lo moya omubi uthiwa wathi egadile nje angkhona. Kwathi usumbo lake lamuzo Usumbo yeah. Nguye waphuma ngesikhathi ubaba lwane engugadi. So kuthiwa bamgijimisa wathi dinga usumbo uze umthole. So wayengasavumi inxa kunguye kasiphume esitokisini. Asiphume and uyabe lokho ezolunga uze bona ukuthi usumbo wabhoboza. Ngendlela abhoboza ngayo abakwazi wabhoboza njalo. So uyabe lokho ebuye ezolunguza ukuthi akubhotshozwanga yini. Ulamuntu obhobozayo yini. Alo waye strict. Labana abanye babengela ndaba. So uba umncane wakho yakubona lapha does he go and tell ifamily ukuthi umntana ungapha vele qala ndaba la? Hayi. Vele wayefika angikhulumise nje. Vele ngela ndaba lami vele. Ngela ndaba lami. So liphume ejele sekutheni selisiye ezindlini? Sesiphuma laphana kwase base besithembile ukuthi asibaleki asibhobozanga asibaleki. So base besisusa thina amankazana. Sasisiya fakwa kwenye indlu. Kuthiwa kuse Lockview. Lapho sahlala khona. Sihlala sasigadwe ngama CID abama special branch lapha. Kwendlu sasihlala kiyo ongena so kule bedroom yethu amankazana kulenye bedroom eyamankazana then stage kwakule bedroom yabafana. Ngokuba abafana laba ngabanye laba mbani babe bakepthe egangeni baba bakepthe ngalo. Sasihlala labo bengu-3. So bona babelala ngayo esitting room. Ukuthi nxa uphuma usithi ekitchen udlula kibo. Nxa ufuna ukuphuma ngapha use front udlula kibo. So babelala khona lapha. Sahlala ke laphana baze baye basijayela. Asebeqalisa ukuthi bathi nxa besemsebenzini etown kusalo yedwa ongumama. Usala nxa sibebuya bathola sokuphekiwe yabesidla. So sasihlala ke kuthe kwakungu October enalinyanga sibili. Sase sibona lathi ngase ngajayela lami ngase ngijayela ukuthi ekseni ngiyathatha amabhuku thathela icansi ngemuva ngale le ngadi nje lezihlahla fike ngendlala lapha ngizivalela ibhuku. Bathi sebengivumela ngibala ibhuku nxa kwesikhathi basivumele nje uhamba nje eduze khona. Into engayinanzelelayo ngabona ukuthi kule bus. Ibhasi leyana idlula ngo-6. 5:30 iyabisuke eRobrick. Isithi ibhasi leyana isiye etown. Ngokuhlala nje sixoxa nje amankazana lana abangatrainanga labantu. Kulomunye owayekwazi owayehlala eMpopho. Asizixoxela nje athi
ngihlala ngikhaya kwakuduzane la komalunga. So ngase ngidinga information ngomalunga. Base ngitshela ukuthi uya ku blog bani. No. Ngithe kwelinye ilanga ngavuka ekuseni ngathi namhla ngifuna ukubaleka. Ngageza ngathatha ibhuku lami ngahlala lapha. Nje abantu abasebesijayele vele abazange bakunanzelele. Ngabe ngiphuma. Meleli ibhasi leyo. Ngagada ngela mali. Ngitshela umuntu ebhasi ngathi anila mali kodwa ngifuna ukuya e-town. Khazanga angihluphi anje wawubhadala ku driver ayengela conductor. Ahle ngama kwabana ku driver ngathi driver ngila mali ngifuna ukuya e-town. Wathi ngene. Wangichiya e-town ngase ngangayazi i-town vele umuntu okhulele ekhaya. Nenza ngiqonde kuhle mbuzo ukuthi imchovo ilokuza namabhasi eMpophoma ku block bani. Ngafika futhi ngangena futhi ebhasini. Ngafika ngathi ngiya ku block so. Andlama ngicela ukuya ehla ku block bani. Olana ngambuza ethi ungagada ibhasi ungela mali. Ngathi angela mali. Angigadisa ngayehla. Ekuseni ngafika kwamalunga. Ngathola umfazi kamalunga uyathanyela phandle. Ngambingelele. Ngathi khona ubaba. Wathi ukhona. Ngathi ngicela ukumbona. Wathi ubaba kavuswa. Ngathi ngicela umvusi. Wathi wena mntana yavusa ubaba ngathi ngicela umvusi. Vele ngase ngisesaba vele lapha engimi khona ngibona ngani ngiyabonakala. Ngabe ubaba umama lona uyehamba siyamvusa. Malunga wavuka ngena. Wathi ngubani wena? Ngamtshela wathi ufunani? Asemtshela istory. Wahlala emfazini wakhe thela amanzi ufuna ugeza. Masinyane kwapha wageza waqeda ukugeza. Wathi yenza itiye. Sanathi itiye. Babebiza imoto. Uthi babe lezi moto zababazitrastayo. Babebiza itaxi. Yangithwala yangisemzilikazi. Ngaya konjini Ntuta. Wafika wathi ngahlala la. Ngahlala konjini Ntuta. Ngahlala ngoNovember. NgoDisemba. Ngifihliwe. Ngavunyelwa khona ukuphuma. Engafuni vele lokhu ngisizwe ukuthi kulamagorilla afikayo lapha. Kodwa engafuni ukuthi ngwabone ukuthi bakwazi ukuthi kulami. Ngithe kwelinye ilanga ngathathwa futhi ngasiwe number 6. Omunye ubaba uyamkhohle ukuthi mbali. Number 6 ngahlala lakho iviki. Angikwazi kuyebe kutheni khona ngalinxansuso. Phinde bandithathe futhi bambuyisele koNtuta. Ngifike ngihlale. Ngithe sengihlale koNtuta ngoJanuary. Abantu sebebuye ekhaya. Asengitshela ukuthi yakwazi abantu babuye ekhaya. Ngathi ngiyakwazi. Wathi ukwazi njalo ngiyangizwe kukhulunywa khona. Wathi namhla abantu baya eBF. So ngiyahamba lawo. Ngathi alright. Wathi uzimisele ngathi abisihamba. Wase sithi khona ngizahamba la ngemoto yami lapha engizabe ngikhona la uzaba khona apho ngathi hayi angifuni ukulandelana lawo. Wathi manje ngizenze njani ngathi wathi kulamabhasi ngathi ngiyangena ebhasini. Wabe ngenisa kwenye ibhasi. Yayithwala abantu ababeseBF. Ngafika ngangena. Yahamba lathi ibhasi eBF. Ngafika ngayehla eBF lami ngangena phakathi kwabantu labana. Kwakunjani mwirally yakhona? Rally yangikhona kwakugcwele. Kugcwele lokhana kokuthi ngamanga abantu bonke laba. Libona vele selithethe ilizwe. Vele. Ngithi yakhangela la sengimbona yena unjini wayehlezi duzane lonkomo. Mbe wayemtshelile angikwazi. Mbe wayevele kwazi. So ngase ngisukuma angisakwazi lo munye mama wayesithini kimi esasisonke ebhasini sesihlalela ngale ngase ngibonwa ngomunye we-security abavele empini. Wathi wena uyenzani lapha buya lapha.
ngamlanda wabe esiyadinga lapho kufanele ngiphume khona wabe ngikhipha wabe siyamfaka kwenye indawo khoneni so wabe sithi udingani la ubuye njani sengitshela wathi indawo ungabuyanga ungadlaleki lapho kulontuta khona ngathi ngiyesaba ngoba ngangicabanga ukuthi ama-CID lama-CIO abe-special branch labana bonke bangambona laphana bazangithatha so ngabe sesithi hayi mana khona awugada waphezulu wakhuluma nabo inkomo wasifuna ulethe kimi asisiyahlala laye khona phana wathi wayizirali yaphela ngangafuni ukuhamba la ngibona ngani bazandubula vele wathi akula muntu asambi ngagada ke ngihamba la number 6 ngafika sahlala number 6 ke lapha na wahle wathi akusela umuntu onjani ozakhuluma lawo ungasayisabi nayi ngisaba mina so number 6 ngahlala kwaze kwafika isikhathi sokuthi siya-addressa ngapi eHarare irally ngase ngingena futhi lapho ke ngahamba lawo ngihamba lezi mota zakhe though yena wafly ngahamba labahamba ngemota zakhe safike eHarare safikele endlini kaMsipha eLokimva nje uthatha eLokimva ngahlala ke koMsipha hayi kwayenza imihlangano kwaphela sofika isikhathi sama-campaign lami ngase ngiqalisa ucampaign so labo bobaleke khona bakudinganga angikwazi kwasala kusenzakalani kodwa engingakuzwayo ngizothi labana laba bahle bakhitshwa ta hamba nini basihambele so lami ngase ngena campaign ukubuya kwami ekhaya so after independence uyazibuyela ekhaya after independence ngangiseHarare before independence before kungaka-announce ama-elections ngase sase sihamba sithathwa sifakwa kubomama ama-supporters ezabo so lami ngase ngihlala lo munye ubaba okuthiwa nguManka ngahlala la eHarare khona sasihlale Southampton so ngahlala la kwaze kwafika isikhathi sama-announcements nala ukuthi ku-announce ukuthi inkomo sedliwe so iday kusa-announce wona ukuthi inkomo sedliwe nalalo seduze le-power khona ngale saba njani isimo khonapho ngithe sasesigezile sesiyahlala ku-TV thina sigezile ukuthi sisuka la iflag sisiyakhwela ngaphi endlini kankomo yazi ngawa so kwakule sofa so ngakwana ngaphansi kwesofa ngangena ngaphansi kwesofa ngathola ngathi sengibona sesininzi isagula umama lo engangihlala la omunye wethu esasisonke wagubuzela ingubo wafika omunye umama wayengwezapho wahle wathi mama lana wathi ebona vele kusiba njalo wahle wasuka wabuya endlini wakwazi ukuthi ngala kusekho right wafika wathi banga ukazana wathi omunye ungale bedroom omunye ukhona khona wathi ngaphi khona wathi khona apha ngaphansi kwamasofa waqala wakulwana bedroom wathola ukuginqile so lokho egubuzela ingubo wabemkhipha wathi buyani ngapha baphaka bayenza ukuphamisa isofa ukuthi bandonse ngangakwanisi khona ukuvuka vele wasesithi Zanini yikho khona lokho kwenzakeleyo uyawina kumbe uyaluza ama-elections anjalo so siluzile kuvume nini sathi hayi siyakuya ngaphi thina siyakuya ngaphi wathi hayi lina liyahlala limelele ukuthi liyenze njani wazobuya omunye umfana wayesanda phenduka umfana lo wayesanda phenduka sephuma kuzana ethi hayi zakaorayizwe wangena kuzapho fana nawe ephethe newspaper wathi liyabona okwenzakeleyo
manje sasingangamthembi vele nsithi wena usanda ukuphenduka wathi mina vele ngiphendukile vele lokho ananda khangelana ukuthi unkomo yena unjani namba baqhawulana lo mgabe uyamenzisa amhlophe lathi siqhawulaneni sivume osokwenzakele mfana lwana wazama ukukhuluma kodwa sasesithi thina sidinga imoto ukuthi sihambe sifike khona endlini kaNkomo kwaba le moto umfana wona le moto kodwa kwakungahambeki sathi siphendukise lokhu kuyasigulisa lo abantu bejabule amajongo ethwelwe so emgwaqweni so manje thina sasiduzane lo mgwaqo kuminyene emgwaqweni kwaze umama wayengemva kwethu wayengwamzoriyo phambi kwethu kwakunabanye abendula abantu kodwa bonke labana abantu baphenduka baba yizana bonke sekuyibukikiki sesingasakwanisi sathi singcono sengena endlini silale ngutsheni sigubuzela kungasayenzi vele kwaze kwathi omunye ubhuti wacabanga ukuthi kulathi thina la wayengikhomanda wethu wayithiwa nguBenjamin wasuka le moto wabuye ezobona ukuthi sinjani wathola wathi zwanini akula ngenye indlela akusala reverse yikho sokukhona so lina sokumele ukuthi liqine nje libone nje ukuthi lokhu lingabi le ndaba lakho sibeni nje thina silokho sinjalo akula muntu otshintshayo ukuthi uzathona njengoba sokunje seqa lawe suseyangani silokho sinjalo hlalani linjalo sahlala laphana kwaze kwafika isikhathi sokuthi kanje uyizapho yayilama office lapha safike e-ofisini ezapho sithola yikho lokho abantu bonke sidanile nje simangele nje ngoba mina ngakhampena ngakampena ngesikhathi samakhampeni sahamba sayefika eMarandelas Marandelas sakhampena konke indawo zana sibona ukuthi abantu bonke bayazi unkomo ungaziye ngabe abantu bonke sasivele sikwazi sasile hope vele sakhuluma kuyema office ngisathi mina sasisisuka thina sithi se-ofisini yayithiwa iVanguard safika khona ngale sikhulumisana nje ngakho sonke khona phana lathi besikonsola nje ukuthi nxa kule game uyawina kumbe uluze so asikwasedeni khonokho sesihlala-ke wase lapho engangikhona mina sahlala sibili lapha kwaze kwafika isikhathi sokuthi sokusiyavula i-assembly point eSierra yavula i-assembly point Sierra yayingaphi kahle yayiseGweru so mina ngasuka lapha sabuya la ku-D-Square lapha sahlala lapha sahlala ku-D-Square amalanga sibili sesisuka-ke sagada isitimela sayeGweru sithola izimoto sisiya ku-assembly point sekule assembly point sahlala-ke ku-assembly point kuzwafika isikhathi sokuthi lami ngiphiwe isikhathi sokuthi ngike ngifike ekhaya ngihamba ngafika ekhaya ngababona ngaphenduka futhi angisahlalanga kakhulu mina ngizange ngihlale kakhulu ku-assembly point ngahle ngangena umsebenzi we-army wangena ngaphi ku-army okay ulike la ngena kwami belingaphi kokhona kuyiphi brigade ngangenele eHarare ngangise eCaprit ngasuke eCaprit sesiza lapha eBread la asebenzele eBread so nalali kuyiphi department nangu-ZIC okay lingu itwayini
Inyembe lalingubani? Hayi, ngangingela nyembe. Ngiqalisa ukungena ngangingela nyembe ngaze ngaba ngikoporo. Ngase ngizophuma kuZIC siyangena enye department. Siyangena. Siyangena kwenye department. Okay. Ngachize KIC. Ngangena nje yena le National Army. So naliphume nini ku-army? Army ngiphume ngo-96. So ngesikhathi senzela kulabo into zabo arms catch ngaphi nalali ngaphi kona? Angisemsebenzini ngase ngu-army. KuZIC. So i-situation yayinjani ke kona bo? Kwase kunguwe kade singukinosi kade sita. Hayi ngangingasokinosi. Ukinosi nje Uphinde wambona ngo-1980 after independence. Ukinosi ngubaba omncane. So khonapho ngabo khonapho sengisebenzela kuZIC. Ngangihlangana la. Lapho wayese right ngoba la wayese sokungasela ngenye indlela phandle ukuthi angizwisise nje siphile nje njengomntwana lo baba. Wayengubaba omncane. So yena waye ku Maseti, wayengumsedi. Nangu ZIC. So sasike sibona. So ngezikhathi zama-arms catch zenjana kwakunzima njani kuwe njengomuntu weZIPRA ubona bedinga abantu awula? Kwakunzima, kwakubuhlungu laphana. Kwakubuhlungu kakhulu ngoba into yangikhona wawucabanga ukuthi kambe omunye wami nxa esenziwa so. Senziwa so la ukhangela. Kwakubuhlungu kakhulu vele. Kwakubuhlungu vele. Ngoba kwakusithi kwesinye isikhathi lihlezi so bathathe omunye wenu khona la isengobotshiwe. Hayi impilo yangikhona yaba buhlungu kakhulu. Size sifise nje ukuthi le army yangikhona besingayichiya. Manje ukuchiya i-army ngalesana isikhathi kwakuyisikhathi sama-distant. Ukuyichiya sungu. So sasesiqiniselela khonokho nje ukuthi kade singenzani. Ukuthi singathiwa singama-distant. Ngoba wena lo ubizwa distant ukhona ku-army. Ugqoke uniform? Bizwa ngabanye bakho khonapho lapho. Iwe distant. So ayisompile kwaba buhlungu vele. Kulo ndoda ethiwa uFlint Magama. Wawumazi? Kakhulu ngasebenza la. Wayengumuntu onjani? WamaZIPRA khala ngoFlint. uFlint kuthi kubo baba ngale. Wayengayenzi anzange ngimbone ukuthi wayesenza njani. But thina mina ukuthi uFlint ngisebenzela ngiqede integrate. Sangena songene ku-green board engakabi lokhu zeni. Nguye umuntu ke kwesinye isikhathi sasijoka nje Angela yabona. Why siseHarare kwakule ama-flats eZIPRA. Kulama flats awezandla. So njengomuntu esasisebenza la engomkhulu wethu wayisuka la ngemoto yakhe edlule esithatha. So thina wayengasitshengisa ububi ngoba sisebenza la. So kwakungakabi njalo kwakungakabi kubi kakhulu ngaleso sikhathi. Ngoba sasanda integrate sasanda hlangana nje abantu besajayelana nje besajayelana. So wayebuya afike asithathe sikhaya semsebenzini. Sichayisa wayesithwala wayesichiya ebizosithiya kwaba. So kuthi ukuthi babengakamnanzeleli. Bathi bemnanzelela amaZIPRA laba abango-green board abakhulu labana. Bahle bamlanda bamthreaten bathi asifuni ukubona la. Wathi alright. Bahle bamxotsha vele ezithina singakagadi izimoto. Wathi ngawathatha ume phandle ngale. So sase sigadele emgwaqweni. Kwakungalabo. Kuhle ngoba saphinda sasuka thina. Sayabuya ngapha samchiye khona singazi ukuthi ekusaleni kwakhe laphana kwabanjani. Wagcine buyile bread ngaka. Wagcine buyile bread. Anjo. Wase bread wayesengu
Commander manje. Wayese anjo ngale sasiku ZIC. Ngapha ungiyo wayesengucommander weBread. So sisebenza la simkhulumisa nje njengomuntu enjani njengechef. Simjwayele nje la esijayele vele wayengasihluphi. So kwaze kwafika isikhathi sokuthi thina sesisusiwe lapha sisebenzele eMaswingo. Yena usale Bread. Ngaleso sikhathi kulapha isikhathi esathi anje kulamaphepha esiwabalayo nalana information ye-army. Sabona khona ukuthi ufile. Kuyikuthi thina sisiyale eMaswingo sasingafuni ukuhamba. Lo munye umama engahamba laye. Sisithi singafika ngale sizamfonela, sizamdinga, simtshela ukuthi thina lapha kasifuni la nje umuntu esimjwayele sasebenza la from ZIC. Singakahambi khonokho wabe sesifa. Afele bambulala eMozambique. Ngizothi amazipra amaningi akholisa kakhulu kwaba le party ufika into efile. Singasekho thina ngapha. Abaningi ababehlupha laphana. Babehlupha abaningi. Behlupha si. So after all this contribution yakho ku liberation struggle sesicina lapha, do you have any regrets? Angila regret ukuthi ngahambelana empini. Hayi, uyabona ukuthi nxa vele into yangikhona wathi ufika lawe yakungena. Waphila ina leyani impilo. Angiregret ukuya kwami empini. Into nje engani yafika yasiphambanisa ikho khona ukwehlukana kwemihlobo ukuthi wawubona abanye bakho sebephiliswe impilo. Ikakhulu nxa ngingakhuluma ngokuthotsha khona engangikubona abantu sebethotshwa ngaleyani indlela lenge treatment yabantu abangobaba nje eyayikhona nje even sesiku-army. I-treatment yangikhona yayibuhlungu vele. Ubona ukuthi khathi abanye laba abantu labana kabazange bakuvuma ukuthi thina sesi-integratile, sesingabantu okumele sisebenze ndawonye singabantu banye. Babelokhu bona bele tribalism. I-tribalism yangikhona yiyo eyayisihlukumeza vele. Ngoba wawubona ukuthi even i-promotion kwakunzima ku-army. Kwakunzima ngaleso sikhathi ingazi khathesi. Lokuphilisana kwethu nje wathola ukuthi nxa kuyikuthi vele sile break kumbe uthola simile ukuthi singamazipra wodwa. Labana labo siqoqolongwana samazanda wodwa. Nxa la uphuma lapha uyadinga abangini. Ngiqonda ngayo labana kwakungakho kuhle. Vele yinto yasihlukumeza kakhulu sesilapha ekhaya. Kakhulu otherwise empini noma sasebenza sibambene. Sasingabantu banye vele. Noma kwaba lama-bombardment abakhona ama-bombardment kwasizisa ubuhlungu abanye bethu singasababoni. Lanamhla lokho azange siphinde sibabone. Ubekwazi ukuthi ubani labo bani noma singasosihlobo sakho sike sahlala labo thina khona phana eVC. Besuka besiya trainer. So wawudinga la ukuthi ubani nga uzothi sokubhonjiwe. Ubani usele. Okungathi ufile, okuthi usele. Ubani wasala khona phana, ubani wasala khona phana. Into eyayisizisa ubuhlungu kakhulu ukuthi sekubhonjiwe laphana ukuthi kumbeni kungabhonjwanga silapha ekhaya sesibuya sonke sinjana. Labazali bethu besamukela kunjana. Omunye lomunye bona umntana wakhe kuyephila. Awuzaba kuhle kodwa wasizisa ubuhlungu nge-bombardment. So abantu ubothola ngibawukhidinyeshela beBotswana waphinde wababona after independence. Kumbe lagcinana khona. Sagcinana khonapho kodwa ngazobonana lo munye. Abanye labana ngizange phinde babonana lo yedwa esahlangana esibhedlela. Sahlangana. Litsho ngathi nje labo. Ngahlangana lo yedwa engambona esibhedlela. Sahlangana esibhedlela sakhulumisana. Unomsa. Saxoxa ngambuza ukuthi usuka lapha nohamba. Wathi ngisuka lapha mina kwathi ngihambe ekhaya ngaye ekhaya. Yebo
awukayendi ethi hayi ngangikayendi mina ngase ngiyendile. So asaxoxa nje sehlukana. Abayibo sasihlala labo abesikidnappile lana babesigadile. Ngazobona ngaqala ngabona oyedwa emarobhotini eMpophoma laphana. Ngamphuma ekliniki manje ngihlala number 6 ngifuna ukuya epost office. Emarobhotini ngachayisana le mota yakhe. Aze sethi ya ngaze ngakubamba. Athi yakhala ubona nguye. Mina sokwadlula ngeke ungabusangikwanisa kathesi. Hayi labo ngababona ngase ngizobabona khona emsebenzini manje kwakulesikhathi sama-dividend bebuya labo khona phana bethatha imibhobho sebesiya labo egangeni ngabona khonapho. This is one interesting story, and we hope that in the course of the months and the years to come, we'll be able to talk to quite a number of people who were part of this group, but also other people who were captured or kidnapped or adopted by the Rhodesians in many other areas. We know that it happened in Zambia, it happened in different war fronts, and we hope we'll be able to get these people and they share the story with us. But it's a lesson to us in many different ways. So this was quite an interesting story, and I also want to thank you once again for being able to subscribe to the Yitilaba magazine. This is the first edition, and we are going to have more editions coming up. We're inviting you to also contribute your story or take part in this process. You can contribute financially if you think you have the will and you're willing to do that. You can contribute by writing an article, a story about Zipra. You can share contacts for those Ababesempini that you think that they can write a story. You can send us pictures. We are desperately looking for a picture Aboputi. Besempini in their regalia. I'm not sure whether they have any in the battlefield. It was before the ages of social media and Facebook. So probably they have their pictures in assembly points or in training for those who were lucky to go in Russia and other areas. And we would like to see those pictures and share with our viewers and the community to see what was going on. Abaning Bela Sazalo after 1980. So we don't know really when we talk about war what it was all about. But also most importantly, share the link with your friends, with your relatives, with other war veterans, with other liberation movements across Africa, because we want the story to be not only about Zipra, we want to be a story about the MK, about SWAPO, about other liberation armies that fought the war of liberation, and we want to tell the story. So until we meet again in other programs, thank you very much for joining us. My name is Zenzele Ndebele. Emoyeni bagiti kuyachisa, emoyeni yetu kwemganwami, solo emoyeni bagiti kuyachisa, singete emoyeni yetu kubushuma, emoyeni bagiti kuyachisa, emoyeni yetu kwemganwami, solo emoyeni bagiti kuyachisa, singete emoyeni yetu kubushuma, emoyeni bagiti kuyachisa, emoyeni Emoyeni